nama je Saša Antić iz TBF-a i ti si isto došao namjestiti Atlas i sad me zanima zbog čega, jer ja sam čula da su to bili ozbiljni problemi malo prije od Vladimira. Pa da, imao sam stvarno ozbiljnih problema s vratnom kralježnicom, vrlo ozbiljnih i mislim da već to 2 godine, malo manje od 2 godine traje neka moja, ajmo reći, pokušaj da pobignem od noža kirurškog, vježbe, rehabilitacije, tako trudim se održati te mišiće kako treba. I evo, tražija pomoć kod nekih kiropraktičara ili neko? Ne, nisam se suđivao ići da mi neko baš to intenzivno radi s tim i onda evo sam preko tebe čuo za Vladimira i odmah si mi povjerovao i nisi se boja. To je bio kao neki znak, jel? Ok, znamo mi o čemu se radi. Uglavnom odlučio sam se doći i evo, nakon tretmana mogu reći, mislim, Atlas, jel, iz grčke mitologije, on drži kao globus, ovdje ima kus globusa koji je sad, čini mi se, puno lakši. Taj Atlas sad... Ja ću ti reći, ja vidim promjenu, ja ne znam, ali ja vidim već promjenu u razgovoru. Meni si ti malo prije bio u šoku nekom malo, a ja sad vidim da si ti meni skroz drugačiji. Pa mislim, ne znam, to je kao... Glava jednostavno sad, kao oni crtić Mariolin, što mu se okriče glava. Jednostavno, baš olakšanje jedno u ramenima, okret odmah vidljivo veći. Jer vidjeli smo na pregledu, to je bilo jako loše. Pa da, i neki je, dobro, ja sam onako, valjda od te ozljede vratne, a mislim, ima sam jako stvarno, to je bilo loše iskustvo, bolno, kad se dogodila baš upala, konkretno te vratne kralježnice, tako da neki strah je uvijek tu prisutan od tog prenaglog i prevelikog kretanja glave i to sad je, pa mislim, ako je sad ovako, mislim da će sigurno tu biti vidljive promjene na bolje. Pa za jednu 20 mjesec dana mi možemo opet popričati, jer ipak je ovo bio jedan slučaj gdje se mora malo pratiti kako će biti stanje, jer kaže da je možda čak bilo pred operaciju po tebi. Pa da, ja sam teški slučaj, još tvornički oštećen. Tako da... I borija se da ne dođe do operacije, ja se nadam da ćemo je izbjeći. Pa to se ja vjerujem u to. Da bi šteta, da gubiš vrijeme u bolnici. Pa mislim, znaš, mislim da ipak čovjek može uz pomoć, naravno, stručnjaka, ali svojim tijelom i onako to prirodno nekako može. Pogotovo u našim godinama, to jest u mojim, a ti si 10 godina mlađi, onda u tvojim godinama. Sad sam kao tim ulazim u te godine kritične, kad mi se naplaćuju ovi ludosti iz mladosti. Ako ste živi, znači najvažnije je namjestiti Atlas. Odmah sad i... Eto, ja mislim da ćemo... Na firule, to je to. Ja mislim da ćemo za 15, 20 ili mjesec dana imati skroz novog Sašu. A vidit ćemo kako će drugi u bendu reagirati, možda njih svi uvidimo uskoro tu. Pa, moguće.